children by no they're in families where their parents fight and argue in front of them. Some kids experience bullying. Puso e tla dira diphetogo tsa semolao go rarabolola dikgoreletsi tsa go dira kgwebo bonolo ga babeeletsi mo gae. Baeteledipele ba mafatshe a kgaolo ya SADC ba tla sekaseka go okediwa sebaka sa sesole sa kagiso ko Democratic Republic of Congo. Fa mo go tsa metshameko Zebra se iponela phatlha ya go tshameka kwa sejaneng se se tona sa kgaolo ya Africa sa AFCON wa go tlang. Wese dumela wa mogela dikgang tsa BTV News me mo mosong wa gompieno di go kopanya le nna o ratile ke fitlhile ke bidwa Reginald Richardson a re semolejana tautona advocate Duma Boko a re puso e tla tlhoma setlhopha se se tla dirang diphetogo tsa semolao ka maiteko a go rarabolla mathata a sa tlhokegeng a kgoreletsang go dira kgwebo bonolo ga babeeletsi ba ba tswang ko ntle ga lefatshe leno tautona o buile se mo tekodisong ka botsogo jwa setšhaba ka State of the Nation address maabane jaaka ne a tlhalosa letsema la go tsosolosa itsholelo ya lefatshe leno e ntseng le mo sepitleng Solofelo Tambalekio. Botswana o supile faele sekao sa kagiso le tshireletso mo kgaolong ya Afrika ka bophara mme se e le sengwe sa tseo tse di dirang gore lefatshe leno le kgatlhe le go ngoka babeeletsi go ntse go na le dikgoreletsi tse dintsi tse di kgoreletsang dikgwebo tsa babeeletsi di akaretsa dikgang tsa boagedi le tsa maroko mo lefatsheng leno go lemoga dikgwetlho tse tautona advocate Duma Boko o ne a senola maiteko a le mmalwa a puso e tla a tsayang go dira gore Botswana a ratwe ke babeeletsi ba ba tswang kwa mafatshe a sele di akaretsa go nna le bao ba ba itebaganyang le go ntsha dikgoreletsi tseo. Foreign investors want to come here. Botswana has the highest credit rating in Africa with a BBB+ long-term and A-2 short-term Standard & Poor's rating. The only reason that they are not here yet is that there is unnecessary bureaucracy in doing business in Botswana. This legal task force will draft key legal reforms to make Botswana an attractive environment for foreign and domestic investment. Puso e ne ya tlhalosa gape gore tla ne ya le babeeletsi dikgothatso. Creating economic incentive packages. We will announce a set of incentives to attract investments in high potential sectors such as renewable energy, agriculture, tourism, and technology. Gareng ga maiteko a yone go tla nna le go tlhoma mogopolo mo go tokafatseng mafaratlhatlha le dikago. Fast-tracking key infrastructure projects. We will identify and begin the implementation of strategic projects in transportation, energy, and digital connectivity to boost employment and economic activity. We are committed to working with local and global technology companies to rapidly prepare Botswana for the future. Tautona gape o ne a gatelela gore ba tla golagana le balekane ba bone kwa mafatsheng a sele ba lefatshe leno le ntse le dirisana le bone ka diphetogo le dibaka tse di botlhokwa tsa go busetsa serodumo sa lefatshe leno sa go nna taemane ya Afrika ka bophara le go gola go ya pele. Solofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. re ntse re le kwa pegong ya tekodiso ya botsogo jwa setšhaba tautona advocate Duma Boko a re mo malatsing a le lekgolo a ntlha a puso e ntšha ba tla tsholetsa mosepele go itebaganya le go tsosolosa itsholelo ya lefatshe leno ka go ngoka babeeletsi mo mehameng ya kgotetso temothuo bojanala le maranyane o tlhalositse fa ba bopile setlhopha sa baitsanape ba melao se se tla itebaganyang le go tlhofofatsa babeeletsi melao ya go bula dikgwebo mono tautona Boko o buile se kwa pegong ya tekodiso ya botsogo jwa setšhaba ya gagwe ya ntlha fa e sa le nna tautona ke letleletswe se mo le kae ka dintlha.
puso e ntšha e nang go tsefa e lemogile dikgwetlho tse di setseng di baeme pele go tswa ko palamenteng ya bo-12 tse di akaretsang kolotlase ya itsholelo le dipalo tsa letlhoko la ditiro tse di tsholetsegileng. Tautona Advocate Dumaboko o kaile fa dikgwetlho tse tsotlhe di kgwatha puso go tla ka ditsela tse di maleba go tla ka tharabololo ya go tsosolosa itsholelo le go tla ka ditsamaiso tse di tsepameng go gwetlha kgolo ya yone. O nankotse botlhokwa jwa go tlhomamisa gore lefatshe leno le age tikologo e kgatlhisang ya go ngoka babeeletsi. We will revitalize the economy and attract investments by 1. Establishing a legal reform task force. Foreign investors want to come here. Botswana has the highest credit rating in Africa with a BBB plus long-term and A-2 short-term Standard & Poor's rating. The only reason that they are not here yet is that there is a necessary bureaucracy in doing business in Botswana. This legal task force will draft key legal reforms to make Botswana an attractive environment for foreign and domestic investment. Puso e supile maikaelelo a go baakanya melawana ya go bula kgwebo mo Botswana gore e tsamaisane le ditsamaiso tse di gatetseng pele tsa mafatshe a mangwe. Investors, both domestic and international, require clarity, efficiency, and predictability to commit their resources. Without these elements, we cannot compete with nations that have created more business-friendly environments. In this regard, we will prioritize the following. 1, simplifying regulations, streamlining bureaucratic processes, and reducing red tape to make it easier for investors to set up and operate businesses in Botswana. Go tlhomamisa pabalesego le tshepo ya babeeletsi go kailwe e le konokono. We'll offer clear guarantees on property rights, intellectual property, and dispute resolution mechanisms to provide investors with the confidence they need. Mme re go ntse jalo Tautona Boko o supile fa go le botlhokwa gore setšhaba se tshwaragane le puso le boeteledipele jotlhe jwa lefatshe go diragatsa maitlamo a katlego ya lefatshe la bone. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Mmogo tsa babereki ba puso e ntse e le mo tekodisong ya setšhaba. Tautona Advocate Dumaboko o boletse maitlamo a puso a go fetola selebego sa bodiredi jwa puso. Tautona Boko a re puso e tla simolodisa melawana e mešwa e tsamaisang bodirela puso, maikaelelo e le go tokafatsa go tsaya boikarabelo ga badiredi go direla dilo mo pontsheng le gone go dira ka matsetseleko. Ke kantse khumalo ka pego. Fa Tautona Advocate Dumaboko a tsena mo setilong kgwedi e fetileng, o ne a solofetsa Batswana diphetogo tse dišwa tsa go tsamaisa lefatshe leno. Mo molaetseng wa gagwe, Tautona wa adile lenaneo la gagwe la go fetola bodiredi jwa puso, a gatelela botlhokwa jwa go nna le ditsamaiso tse dišwa tse di tla tsamaelana le puso e tlhabologileng ebile le boikarabelo. You want a trustworthy, a dynamic and agile civil service that serves your needs. We will implement a code of conduct for public servants, and we will train them in accountability and performance. E re go ntse jalo Tautona Boko o boletse gape fa puso e tla tlhodumela le go fetola makalana le maphata a puso gore a nne mo seemong sa go aba ditirelo tse di nametsang le go busetsa tshepo mo setšhabeng. A strong, effective public sector is essential for the efficient delivery of services to our people. We will reform public sector institutions to make them more efficient, transparent, and responsive to the needs of Botswana. In the medium to long term, the following key work streams will guide our reform. The first, medium-term fiscal framework. We will design and implement a medium-term fiscal framework to ensure fiscal sustainability. This framework will help us balance government spending with available resources, restore fiscal buffers, and create the financial stability needed for long-term growth. Puso e ipetse selo sa malatsi a lekgolo a go diragatsa ditsholofetso tsa yone, mme tla re kwa bofelong jwa malatsi a e phatlalatse pego e tla nankolantse puso e di kgonneng
ka fa madi a setšhaba a dirisitsweng ka teng le maikelelo a go ipaakanya fa e sa kgonang teng. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Baeteledipele ba mafatshe a kgaolo ya SADC go balelwa le tautona Advocate Duma Boko ba solofetswe go kopana gompieno kwa Zimbabwe go sekaseka gore a go ka okediwa sebaka sa sesole sa kagiso se se rometsweng kwa botlhaba jwa lefatshe la DRC kgotsa jang. Thomo ya sesole se se rometsweng go ya go letlanya batho ba kgaolo eo e tla bokhutlong kgwedi e tlang le fa gone seemo se ritibale. Tona wa mafatshe a sele Dr. Phenyo Butale o tlhalositse fa seemo se siame ka jalo go tshwanetse go potlakelwa kgang eo. A re lefantswa lefatshe la Botswana le sa romela sesole ko le ntse le tsweletse ka go ntsha dithuso tsa madi go tlisa kagiso ko. The extraordinary summit was convened to deal with the peacekeeping mission in DRC. As Botswana, we are equally concerned by the atrocities, the fighting in eastern DRC, where thousands of people have been misplaced, women and children have been misplaced. We believe as SADC that instability in DRC negatively affects the region. So the Council of Ministers met to consider the recommendations from senior officials, one of which is that the mission, the SAMI DRC mission, is coming to an end this December. So what we were now discussing is the proposal that the mission should be extended, and we have met and we have made our recommendations, and heads of states are going to meet tomorrow, and they are going to consider these recommendations as to whether the mission should be extended by another year or not. The other issue is that we had also to contend with issues of resourcing the mission. You would understand that when we have a mission, countries then have to contribute financially and also with troops. As Botswana, we are not a troop contributing country in SAMI DRC, but I'm glad to say that we are fully paid in terms of contribution up until now, and we will be dealing with the additional costs that comes with the extension should heads of state accede to it. Tona wa Botswana Dr. Stephen Modise a re puso e ikaelela go godisa le go dirisa kokelo ya Sekitumile Masire Teaching Hospital ka ena le bokgoni jwa go tlhabolola mohama wa botsogo ka jana ile kokelo ya maemo a ntlha. Mo letong la gagwe kwa kokelong eo mono Gaborone, Tona o tlhalositse fa puso e na le maikarabelo a go araba dikgwetlho tse di lebaneng mohama wa botsogo mo lefatsheng la Botswana. Go rata maranyane keo. Kokelo ya Sekitumile Masire Teaching Hospital e ikaelela go tlamela batho ka tlhokomelo e kwa godimo, thuto ya tsa botsogo le dipatlisiso tsa boitekanelo. E na le dikago le didirisiwa tsa maemo a go godimo tse di ka thusang go ntsha ditirelo tse di kgethegileng. Mo leetong la kokelo e, Tona wa botsogo o ne a gatelela botlhokwa jwa go tokafatsa mohama wa botsogo jwa Botswana. We decided to come out today at Sekitumile Masire Teaching Hospital to really appreciate their services that they offer to the public. And remember, this is our... Re tsere tshwetso ya go etela sepatela sa Sekitumile Masire Teaching Hospital go tla go lebogela ditirelo tsa bone. O tla gakologela gore kokelo e ke yone boremelelo jwa botsogo mono gae, mme ke dumela gore maikaelelo ke go tlhabolola maemo a botsogo jwa mono. Ka jalo loeto le le botlhokwa thata go tla go sekaseka ditlamelo le ditirelo tse ba nang natso le gore di ka tlhabololwa jang. Selo sa ntlha fela ke gore re lebogele ditlamelo tsa bone, mme ke akanya gore go le gontsi go santse go ka dirwa jaaka o bona gore go na le dintlha dingwe tsa kokelo e tse di sa dirisiweng.
o gakologele gore ga se kokelo hela mme ke sekolo ka jalo go tshwanetswe gore go nne le dithutuntso ke maikaelelo a rona go to dira its seo. potential. As you have seen, there are some areas of the hospital that are not being used. Remember, this is not just a hospital, it's a teaching hospital. So there has to be teaching going on in this hospital. There has to be patient care going on in this hospital. And it's our intention to make sure that that happens. Kokelo ya Seketumile Masire Teaching Hospital e ikelela go nna boremelelo jwa botsogo mo nogae le go tlhabolola maemo a botsogo ka dipatlisiso le thuto. The UDC government promises of a comprehensive national healthcare scheme. This is one of the hospitals. Puso ya Umbrella for Democratic Change e solofeditse batswana mohama wa botsogo jo bo go godimo. Kokelo e tla nna jone boremelelo jwa seo go netefatsa gore batswana ba bona dithuso tsa maemo. Rolling out this universal healthcare, this is going to be a key player in us achieving that as a nation. Visit was basically for them to appreciate the facility as well as to see what it is. Maikaelelo a loeto le e ne e le go lebogela ditlamelo tse re nang le tsone le go lemoga maikaelelo a rona go yeng pele. To roll out of more services, including teaching at the facility. Tona le boeteledipele jwa lephata ba tla tswelela ka maeto a go lekola seemo sa makalana a botsogo mo lefatsheng leno. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Batlhodi ba bararo ba kgotla ya ditsheko tsa boikuelo Tebogo Tau Sengwalia le Bas Nkabinde ba tsholotse kopo ya mokwaledi wa pele wa ga Tautona Rekata Morupisi ya gore kgotla e sekaseke ditshwetso le dikatlholo tse di dirilweng ke kgotla kgolo mo tshekong ya gagwe ba kaya gore tshoboko ya kgotla kgolo ya ditsheko e ne e le maleba fa ene e tlhalosa gore ba bosekisi ba dirile go lekane go tshegetsa le go supa gore melato e meraro ya tshenyetso setšhaba le go gweba ka madi e se ka fa molaong e le ene a e dirileng. Batlhodi bao ba ne ba laela ba bosekisi le babueledi ba ga Morupisi go tlisa mekwalo ya ngangisano fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le 22 go sutela kgotla kgolo ya boikuelo go atlhola Morupisi kgwedi eno e le 27. Nkutlile Thamage ka pego. Moraga gore kgotla kgolo ya ditsheko e bone Katha Morupisi molato ka ngwaga wa 2022 mo melatong e le mebedi ya tshenyetso setšhaba e nna mo atlhola dingwaga di le pedi mo kgolegelong mme a di segela ko thoko gore a se ka dira molato wa go tshwana le o mo sebakeng sa dingwaga di le 3 le go mo atlhola gape 50,000 pula. Kgotla kgolo e na boa gape ya atlhola Morupisi 80,000 pula mo molatong wa boraro wa gweba ka madi e se ka fa molaong. Morupisi moragonyana o na tsenya kopo fa pele ga kgotla ditsheko tsa boikuelo gore e ntshe taolo e segelang dikatlholo tse ko thoko le gore a gololwe pele a ipoeletsa ka go dira kopo e nngwe gape ya gore o boela morago boikuelo jo ka ntata ya madi. Ba bosekisi e na re kgwedi ya Mopitlho e le 5 le le 13 monongwaga ba tsenya kopo fa pele ga kgotla ya boikuelo ba le kgatlhanong le gore Morupisi a boele morago boikuelo jwa gagwe kgatlhanong le dikatlholo tse neng a di pegilwe ke kgotla kgolo ya ditsheko. Morago ga gore kgotla ya boikuelo e laole gore kgang e tswelele, mosekisi wa puso Kentse Molome o na tlhalosetsa batlhodi fa dikatlholo tsa melato e Morupisi a neng a e lebisitswe di farologangwe mme di tsenye mo teng gore a tlhola le go ya go kgolegelong go feta dingwaga tse 3 mo kgolegelong. Molome a re Morupisi o senyeditse setšhaba ka go itseela tshwetso ya go baangonana tumalano le khamphane ya CMB ka nako e moatlhodi a kgotla ya ditsheko Tshepo Motswagole a neng a emise go tsena ga khuduthamaga ya Botswana Public Officers Pensions Fund e Morupisi e neng e le modulasetilo wa yone go simolola ka kgwedi ya Phalane e le 14 ka ngwaga wa 2014. A re Morupisi o na dirisa maemo a gagwe botlhaswa ka nako e le mokwaledi wa ga Tautona ka a ne a fa CMB tiro eo mme morago a leboga ka koloi ya modiri wa Toyota Land Cruiser e lopileng 630,988 rands. Molome a re mo molatong wa go gweba ka madi e se ka fa molaong a re lekgotla le tshwanetse la ntsha katlholo e ikemetseng ka nosi. Fa ntsha katlholo mo boemong jwa baatlhodi ba kgotla ya ditsheko tsa boikuelo, moatlhodi Bas Nkabinde a re tshoboko ya kgotla kgolo ya ditsheko e ne e le maleba fa e ne e tlhalosa gore ba bosekisi ba dirile go lekane go tshegetsa le go papamatsa
ka masupi gore melato e meraro ya senyetso setšhaba le go ba ka madi e se ka fa molaong Morupisi o e dirile. Moatlhodi a re ka tshekatsheko eo go a tshwanela gore kgotla ya boikuelo e tshole kopo ya ga Morupisi. Moeteledipele wa kgotla ya boikuelo Dr. Tebogo Tau o laotse gore ba bosekisi le babueledi ba ga Morupisi ba tsenye mekwalo ya ngangisano fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le 22 mme kgotla yone e tla atlhola Morupisi kgwedi eno e le 27. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Court of Appeal, Gaborone. Balemi ba merogo mo kgaolong ya borwa ba re ba lebogisa thata puso e ntšha ebile ba solofela go le gontsi mo go yone go baya manokeng go ba godisa gore batle mo seelong sa bokgoni jo bo feletseng go jesa lefatshe leno ka botlalo. Balemi ba buile se jaaka ba semeletse le tiro ya bone e seng bonolo go tlhomamisa gore bareki ba lefatshe leno ba nna le merogo ka mefuta segolo jang ka e tlotlomadiwa mo botsogong jo bo siameng. Emmanuel Rapoa. Mahamo a temo ya merogo o santse o hatlhoga mo lefatsheng leno. Balemi ba bo ba dumela thata gore tema e ba isegileng le peeletso e mašetla di tla ba kgontsha gore re nako nngwe ba bo ba kgona go jesa sentle lefatshe leno ka mefuta yotlhe ya merogo e tlhokafalang. Tsholofelo ya bone e bo e feletse gore puso e ntšha e tla tla maiteko a bone. Ga re ise re hitlhelele ko lefatshe le batlang teng. Yaanong ke dumela gore hela ka bongwagela jwa pene bogore bo bontšhwa bo botseneng ke go tla le bone ba tlhalosediwa hela se re ntseng se diragala se ke dumelang gore ga go ka ke ga nna diphetogo di petse di maswe tse di ka re baballang ka gore kana go ira jana ra be re spendile madi re hirile batho go ra gore go apele re dumela gore le rona kganye batlang ka yone ya letlhoko la ditiro le ya go batla go ntsha dijo ra go e tshwara ga nna le bone. Batswana ba ba lemang ba na le bokgoni. Dikeletso tsa bone hela ke gore goromente a kgone go tla ka mananeo a ileng gore o tla ba thusa a ba godisa. Re eletsa jalo gore goromente e re hela ya ka ga simolola the 100 days e tla be e simologae gongwa a lebelele gore tota mme horticulture ra re ba tshuletse eng. Ba dumela thata gore ba na le seabe se se tsepameng go ka fokotsa letlhoko la ditiro ka ba thapa babereki ka dipalo. Ke eletsa jalo ke kopa gore e ka re ka tswelela re dira jalo gore re tle re kgone gore re tswelele re rotloetse itsholelo ya lefatshe la rona e be re direle tsone ditiro. Ha o ka lebelela go hana mo famong re na le babereki ba ileng gore ka bone hela re setse re tsholetsa itshulelo ya Botswana ka gore ga ba tsamaye mo mebileng ba bereka. Balemi ba itela ka tse di botlhokwa thata go ba kgontsha go ntsha maduo a kwa godimo. Ke gone gore di association tsa rona di nne le a better coordination e leng gore we can speak one voice, whether ke ko centrally, whether ke ko southern re be re le Botswana rotlhe go na le a very good communication and also di market di ka nna teng. E re ka se tshwarwa ke ntša pedi se se thata toro kgolo ya balemi ba merogo ke go bona motlha mongwe ba itshetletse sentle go tlamela lefatshe leno go menagane. Emmanuel Rapoa, BTV News, Tlanege. Motho a re di tshwarela go ne go mme re nele Ed o tshosentsa metshameko. Bokone bophirima borwa botlhaba legare motho madume dumela amogela dikgang tsa metshameko nna ke Dimasha Khomo metswane tsa re setlhopha sa the Zebras se iponetse phatla kwa kgaisanong ya AFCON 2025 ba sena go kokoanya dintlha di le bofera bopedi morago ga go tota go tshameka maleka a nno setlhopha le sa Egypt mo motshamekong wa ditlhopha tsa Group C wa go ipatla phatla kwa kgaisanong eo ya ngwaga o tlang kwa Morocco. The Zebras ba tla tsaya karolo le kgetho la bobedi kwa kgaisanong ya AFCON 2025 morago ga go fetsa mo maemong a bobedi mo Group C. La bofelo setlhopha sa the Zebras se tsenelela kgaisano ya AFCON ke ka ngwaga wa 2012
mo metshamekong e tshamekilweng maabane Mauritania ba feditse mo maemong a boraro morago ga go fenya setlhopha sa Cape Verde ka 1-0. Re sa le fo tona wa lephata la metshameko le bodiragatsi re Jacob Kelebeng e ne e le mongwe wa bangwe ba baneng ba le tota ba tsene moletlo wa go lebelela motshameko wa AFCON wa Zebras o neng o rulagantswe ke lekgotla la Botswana Football Association. Morago ga motshameko o Zebras e iponetseng phatla ya go ya go tshameka ko sejaneng sa Afrika sa ngwaga o tlang ka Sedimonthole ko Morocco. Batswana ba kgetse jana ka phitlhelelo e. Yeah, we are very happy. We are very happy. You know, history in making. For the second time we qualified for AFCON. The boys have what they've done. We are very proud of them. From today going forward, as the minister of Sontara on so that Basimule came to Nyabone. It's been very tough, but we are very determined about it. Later was when you collected the 6 points during the FIFA week here, October, against Cape Verde. But I also wish to thank Ramarena and the technical team that he assembled such that we qualified. So we thank all the players that came in to assist this big nation to qualify for AFCON 2025. Ile ruri sa mosima se bonwa tšeo thata fa re gatela pele Malek Machenke ne mampudi wa di-singles wa kgaisano ya ITF CAT ya batshameki ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 14 morago ga go fenya Rutendo Tom wa Zimbabwe ka 6-4 le 6-3 kwa mabaleng a National Tennis Mono Center mono Gaborone. Phenyo eo e mo fetola motshameki wa ntlha wa mme wa monogae go fitlhelela seo mo ditsong tsa motshameko wa tennis. I was very nervous and tense at the beginning. I was 3 love down. That's how tense I was. But then I was able to become calm and then restore myself and come back to win the set 6-3. Second. Kwa tshimologong ke ne ke sa wela sentle mo maikutlong jaaka ke ne ke saletse ko morago ka dintlha mme ke ne ka kgona go boela motshamekong ebile ka feleletsa ke gapile sete eo ka 6-3. Sete ya bobedi e ne e tshosa ka re ne re setse re lapile re fapane la ketapele mme ka kgona go fetsa ke tsaya ketapele mo go ene ke botle gapa juice 7-5 we have to play tie break but I was able to win the juice. The win itself means that I have proven myself to myself and I am taking my ranking higher. My goal is to enter the top 10 of Africa Junior Championships. Mothetso ha gatile seretse ya boenole di amogele di le kaolo tse dingwe tse di latelang ke tsa nako ya bo roba bobedi ile tsa sekgowa ikanyerona.